شکفتین بریکلین باکوری کردستانی جیکی بهیمپاتی قبول کرن لورا خوازایاوی بالا گشتیاران دکشینه. شکفتین بناوی بریکلین وکی جیکو جیهان لید قده و آوا نمریه ده حرکتی بناف کرن. دیروکا بکارانی ناویجی دگیجه بریاست سالا 6000 لگوری روایتان قرار مکادون بناوی اسکندر دده ماشری به پرسانده به 15000 لشکرین خود لوی دری رادوسته ویگا اف جی بویه جیه گشت گزاریه. لفاظة حبي برقلي مغراسية أمشون هندريوي هسا خوشة جوارا بيجم اسكي ناوي ويتشبو نايبي رامن حبي بادشاه اسكندر باشا تي لفا عسكريوي işte lvada deminin avaki yani savaşmış dibin avayı xoşa bir xoşa yani هناك اجوارا بيجم بر بلنزيننا سازارك ماروكسي دي كيفن بي شکفتین بریکلین نزکی گنده آباlı navçeya liceya serbi bajari Amedede dinaber arya çevluk u Amedede dimine. Vateya biriklin jî bilind bûn û kelandine. Dinava şikeftan de avekî weka qeşa sar ji bin erdê derdikeve û dîsa li bin erdê de winda dibe. Geştyarên ku tên vê derê jî him seyranê dikin him jî dikevin avê. Yani ez bixubim vê ava şîrîn ava cemidî ez nadim bi ava şor nadim bi wê ava germ hizmet hebe baş e ana li vira ji çawa bibêjim li van dorna temîzî hebe li van derna baxim hebe pir baş dibe û ez bi malbatî jî hatime vira û ez her kesê ra jî önermiş dikim ve her kes were vira şikeftî menşûr e û geçmişa wî heye İskender hatî li vira qoneqlamış bûye te bi ordiya xwe û işte ra bibêjim derkî wa kêm kêm heye tîrarê lê mizekî dawiya avê te nabîne îşkerê tê. Şikeft di dewra antîkê de weka cî war hatiye bikaranîn. Di nava şikeftê de nexşên li ser dîwarê delîlên qiralên Asûriyan jî dide xuya kirin. Şikefta herî dirêj, ne sit mîtro dirêj û weka tunelek te'riye. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.